Dragi posetioci, reći ću nešto o grčko-persijskim ratovima i Peloponeskom ratu. Naravno, o ovome se može dosta govoriti, o pojedinim bitkama, povodu, uzrocima. Ja ću u najkraćim crtama reći o tim važnim događajima u grčkom svetu. Stari Grci, tačnije polisi, su međusobno ratovali, tako da je to bio i svakodnevni život u nekim polisima. Vojnici su morali sami da nabave oružje, da nabave oklope, štitove, kacige i najveći rod bila je pešadija. Oni su se borili u takozvanim falangama, zbijenim redovima sa dugačkim kopima, a kad već govorim o ratovima koji su bili izuzetno teški za grčki svet, to su grčko-persijski ratovi i Peloponeski rat. Grčko-persijski ratovi, samo ime kaže, vođeni su između Grka i Persijanaca od 499. do 449. godine pre nove ere. U nekim knjigama literature može se navesti ova prva godina 500. Naime, Persijanci su držali Malu Aziju i neke gradove na zapadnoj obali. I protiv njih je podignut Jonski ustanak. U Jonskom ustanku Atina je pomogla stanovništvu, međutim bitka kod Lade 494. pre nove ere označila je propast ustanka i Persijanci su hteli da se osvete. U to vreme na persijskom tronu nalazio se car Darije I. Darije koji je vladao od 521. negdje piše 22. do 486. godine pre nove ere, odlučio je da kazni Atinu i odlučio je da je napadne. 492. pre nove ere došlo je do pokušaja napada, međutim bura, talasi, nevreme doveli su do toga da nije došlo do napada na Grčku. 490. godine pre nove ere je došlo do iskrcavanja Persijanaca na grčku obalu. Pre toga persijski car Darije tražio je od Atine i Sparte da mu daju zemlju i vodu. To je značilo da priznaju njegovu vlast. Atinjani i Spartanci su pobacali glasnike persijske u bunar, govoreći da uzmu vode i zemlje koliko hoće. 490. pre nove ere dolazi do iskrcavanja, znači pomorskim putem se došlo u grčki svet i dolazi do velike bitke na Maratonskom polju. To je polje nedaleko od Atine, nekih 40 km, i tu je atinski vojskovođa Miltijad rasporedio svoju vojsku u obliku potkovice i uspeo je da na krilima postavi najjače vojnike, a u sredini Persijanci su napali i činilo se da su oni bili pobednici. Međutim, tek onda je usledio napad sa krila i dolazi do pobede Atinjana. Atina je imala pomoć od Plateje, 1000 vojnika. Spartanci nisu poslali pomoć jer je trebalo da dođe do nekih verovanja, dešavanja, običaja, pa tek onda da pošalju vojsku. Uglavnom, odneta je sjajna pobeda, a atleta Filipides, ili negde piše Fidipid, pretrčao je put od Maratona do Atine, ušao je u grad i saopštio radosnu vest: pobedili smo. I srušio se mrtav od iscrpljenosti. U njegovu čast na olimpijskim igrama trči se najteža disciplina, to je maratonska trka, dužina staze je 42 km, 195 metara.
Kako stvari stoje, ova disciplina uvedena je na modernim olimpijskim igrama 1908. godine u Londonu. A vidimo, Atina je doživela uspeh 10 godina kasnije. Umesto persijskog cara Darija na presto je došao njegov sin Kserks i on je poslao svoju vojsku kopnom. Dolazi do velike bitke u Termopilskom klancu. Naime, došlo je do izdaje jer je jedan Grk Epijalt otkrio prolaz i tako su Persijanci iznenadili Spartance. Ostao je samo kraj Leonida i odredio 300 vojnika i oni su se hrabro borili. Bili su ranjeni, nisu mogli na noge, borili su se mačevima, zubima i na mestu pogibije je podignut spomenik, u stvari natpis od bronze i piše: putiče, kada dođeš u Spartu, javi da smo ovde pali pokoravajući se njenim zakonima, jer u Sparti je važilo pravilo da nema izdaje, nema povlačenja sa bojišta, bez obzira kolika je neprijateljska snaga. Car Kserks naredio je da se Leonidi odseče glava, a snimljen je i film 300 koji govori o tom događaju, tako da dolazi do izdaje, a Persijanci su napali srednju Grčku, opljačkali, opustošili, zauzeli su Atinu. Njihovo dalje napredovanje zaustavljeno je u pomorskoj bici kod Salamine 480. godine pre nove ere i već u idućoj godini grčka vojska se stabilizovala i odnela je sjajne pobede kod Plateje i Mikale. Poslednja bitka koja se odigrala u ratu bila je kod Kiparske Salamine 449. pre nove ere. Pobeda u ovim ratovima pripala je Grcima, a državica, tačnije polis koji je bio najjači posle ovih ratova, je Atina. Međutim, dolazi do toga da je bilo veliko suparništvo između Atine i Sparte i to je dovelo do jednog teškog rata u istoriji grčkog sveta, Peloponeskog rata, koji je vođen od 431. do 404. pre nove ere. Naime, Atina imala jaku flotu, a Sparta jaku kopnenu vojsku. Atina je bila na čelu Atinskog pomorskog saveza, a Sparta na čelu Peloponeskog pomorskog saveza. I Spartanci su napali i opustošili jedan deo Atike, što je bio povod za Peloponeski rat, a uzrok Peloponeskog rata je nastojanje Sparte da bude vodeća država u grčkom svetu. U stvari, ona se plašila od nadmoćnosti Atine. I već na početku rata dolazi do epidemije kuge u Atini i umire veliki broj stanovnika, umire i čuveni državnik Perikle. To je bilo u septembru 429. godine pre nove ere. Dolazilo je do velikih bitki u ratu, ipak najznačajniji događaj koji se odigrao bila je sicilijska ili sicilijanska ekspedicija od 415. do 413. pre nove ere. Naime, Atinjani su preuzeli ovu ekspediciju na Siciliju kako bi se snabdjeli žitom, kako bi mogli da nadoknade ono što su potrošili od zaliha, hranu, da bi sebi uspeli da obezbede. Međutim, Sparta je zajedno sa svojim saveznicima odnela odlučujuću pobedu nad Atinjanima. Atinski vojnici morali su da rade u rudnicima, u sirakuškim kamenolomima, a vojskovođa atinski Alkibijad, koji je bio izvanredan vojskovođa, prvo je bio na atinskoj, posle na spartanskoj strani, i atinske vojskovođe Nikija i Demosten su bili pogubljeni. Nemojmo
upotrebiti naziv Demosten za vojskovođu i za čuvenog besednika u starom svetu. Rat se završio 404. godine pre nove ere, pobedu je odnela Sparta, Atina je morala da raspusti svoju flotu, morala da poruši zidove od Pireja do Atine i da prizna prevlast Sparte. Tako da posle Peloponeskog rata Sparta je preuzela vodeću ulogu u grčkom svetu. Posle ovog rata dolazi do političke, ekonomske krize u grčkom svetu i to će tinjati i dalje, a o daljim dešavanjima, o jačanju državica u susedstvu neću govoriti ovom prilikom. Evo, dragi posetioci, u najkraćim crtama rekao sam nešto o grčko-persijskim ratovima i Peloponeskom ratu. Hvala na pažnji, živi bili!